Abusiafo sani ma mo hu ye no event dodo na abopim ye ba be Christmas Eve. Now we say ye diem Adom TV 9 lessons and carols ba be kosto enne anwumre e National Theatre. Na de hu ni say last year no nipa ni bufa so ye stampede enti ya chemu 2. First show be kosto 5 p.m. and a second show and so be kosto 8 p.m. 15 Ghana brabe hu Christiana wini. Bomodin abehwe mi bedwam na be Kumawood stars a omoba be Yesu awoda ho sini e de achechrew sanso so na Adom TV presenters enso ba be kenkan Bible mete hey verses edame so anya de ketwa lesson 6 Lucas empa mebobo so e wo honom achre mo mensa kamia me channel Kobe Asian boa din channel den channel coordination that no there be channel coordination me say me channel den coordinator meaning ba pesa wo bo din na ji ho e kire mo ene ye marketing executive back also marketing den what is so yeah dey na me ya wi me pesa me to so no pay because we assistant marketing manager Jesus is Lord Adom brand kafra nya Adom TV Adom brand Adom brand position mode na hima na betwa dwan abrahu nye easy o me mama kwa baba bedwam so e jo so offer yes madam menya ntia say last year nyame nko anka nipa ni ibu afa so ntia afi ya chemutu yo sister Sandy na hima me amen na hima mo mami nchia ahwefo na menka say yedem ase de bia meka yedem ase enya mo anka Adom nya number 1 Adom TV is number 1 eye mo amu ntia yedem ase nko so anhwe Adom TV na ne eba no eni susu offer na e dey na e kan ntia mo che show ni mutu said that work na chance no last year menka fancy yo feel free last year oba nyi there ye bun there yenyim there nkofo do Adom ze na edwe National Theatre so na nkofo so obaba mum but yenyu ankada there obaba ya pidam na Sandy mo see no na oye yanka so oye na your home because yimpa no gbo abo na opodo ko inside no no doors so no na wo inside emu inside the show pan yes e be yembu ya bo no wombra wo pede wo tua no ba wo begina wo po begina wo na sabio National Theatre so or capacity yentum ka fam ombro do sabi bibi kesi a obe yando asem nti ya yandwen there ye mo bi ankom now they were very angry nkofo bash on social media be bia ya adze out today ya yenye ne ye no ka che okay this year no ya yandwen there you bear 2 shows. Okay. Our into number first show no, the second show. Na ye wonyi sum there. Obia benya kon no akomu akohwe bi. Okay. Inti 9 there about to advance ticket ntam. In advance ticket there what about? To ntam eba embe queue. Etwen ebe there etwen aba gate na about to ticket a. Na say. Eba be queue. Ebe no do big ticket no do Roma. You don't talk because on what on ticket. Okay. So ba pe on namum baby order for konoko. Now we carry queue up to ticket and sana abafa hako. Okay. So be ya nti about to an advance ticket. Okay. Now also in ticket no we benya bi ato wen fa hey ticket no de aba bebre oba Joy FM Frontex a obenya bi bebre na agu Frontex na me yan nti say 15 cedis 15 cedis pe na mo ye no fofo sa pe yem pese energy Christmas efo pa o ya be wo agenkwa no fofo le fofo ye say obi amehwe bi obi amehwe bi agenkwa mu wayosi nya de keto agenkwa mu wayosi Mary mu na afi double na be Jesus double enye double Jesus unim se so wonanum Ocheme. Now aside Adom TV presenters are ebe kind lessons me amete sister da me so kra ma pampa mu asoja enya de ketwa me nya ntie se kunkum bag ya on se ya yankofo na e translate kasama mo do kasama cooperator baby your kasama granny baby your kasama be the rock star and no mo share that some special package because we say no e ya chede shonko na mo de ma Adom TV fans so gododo na we kunkum bag ya no mbe person be hu faces behind or more kasa a whole package e ma 15 cedi ne package 15 cedi no e chere say a social responsibility but unkodim too much nso a na ya hawo nti e pa bibi kakra to cushion us no a social responsibility e de ma omo be hwe na omo ninje so that they will know that Adom there ye ho ma omo okay and na sanko fe de omo be kunkum cast no one person hu no obi wo nti me sure say
nipakuri yo kase ye onye we no kase mai ende oba obehu we ka do family nchwa no obi wa kro oti o dey fans so on the customer be rockstar on the ebre ngofo dey ayen mo obi so on the customer cooperator so me nu mienu nim the customer cooperator sister ene ye be hu omu nyina ti so we na ati areas na dia akwaji omu dia jinno so we na customer praga ejai na nim gwase e ba wate onim gwase na e bo press up Ebishia National Theatre ne onom 5 p.m. na first show 5 p.m. and I'm say it's a long holiday holiness attend there kosi obi be ko dwuma kra be say Wednesday aso akodwuma eno kra po obi de betu ma kosi but yani omuni kwa ometa yichi e kwati man for uti omunyum ebibinyum na omuto na wa obi nka che say sankotwa second ticket number second show to enjoy more yes na X and sututia na KK for sututia ena wosu uti kakre jakalomi enye be wosu eti be wosu na idea now kan bible ena William Mike muso omo full pack o na so Austin wo hwemu na akoye show in show as a comedy wom kakra obesere performances ube hu artists eno so nanchen no wo say betina hono ma Badum TV so as a 3-in-1 adults ma medodo so ansa na wa say hu Adom TV presenters as a hu kunkum bagia abe hu Kumawood Adom TV mo waze oyo 3 course we dey breakfast lunch supper national theatre obia hu say no Adom TV yes ya because afimu ni nyina maboa yen I mean Ghana for aboa yen mo hwe ya obi say ya bobo ye ho okay ya boa ya ma good entertainment information education na mo so mo patronize your product na okay na nya me nua be ma na ya enso so Angie Hill Hotel ye fa na live honom na eja Kumawood stars na ehia honom a omo so bo press up abishia National Theatre na enwume nti mo me enfa na ya osisi Adom TV 9 lessons and carols and na enwumre ampaya na wide Adom TV wogusu bo press up nti no mumie nya no na eja mumie na yaboafo ase wo mo so yasna me de Adom TV 9 lessons and carols ebro marketing e boss nwane mu ababesi ase de na wo so no ane etite ho mai also ho amone wan na so yasne sa no djumadi ne de nmaku dodo na aso yase se de eja na yentimi enye we ya abraham momudi won wada man ne ye de show yi show kese ye de aboma de bre Ghana fo nyina enti no ho be nya se ye timi bon aba so ma ya de last year mo ne ye this year no ebi class am be kan ti kwa enti no me fasa kwan so Adom ase di kan Dr. Caesar Lina Nediti so what that for your guy tin edun waso and there's a near my wooting ni that thing dey timi ye no no kwa room ma adun so me na ada Greenfield Scientific Herbal ho so ka ho omoba clinic na we ma unke na yare nyina akọ I mean say yade agodo be nice ye wo baby born natural gripe tonic almost so ya say ye wo kidney syrup nice almost so ya say boafo herbal perfect skin and body therapy Hepzibah including industries also me best see anana ya I ready we be boy fin kule nko se fufuo de ani nyame asem na me ko kan bible so minim de ye pa me na da na nana ya I ready we bo press up na mo me hwe 6 packs a wonya ye wo ka se free Angie Hill Hotel na de ye be ye na nwumre yi we hu life ye nyom ba twetwe nkomo se de be ya hu se Adom TV ye nye fake e life ene Adom lessons 9 lessons and carols o baby o atibi o dinem o tuem Edian you expect from? Well, you're from a Frank Fifi Garben, Nations #1 director. No, don't have from it. Director 1, Unapo, yes, no size. In Timena Melody, Kumawood All Stars. Adom TV 9 lessons and carols and na enumere ampaya na wide. Omo amudi omo jim nyina ababe piem e won kran ha. Menu ka say ye ginan kran Angel Hill Hotel. Ahaya no mo
nti aba be pia eni om betwetwe nkomo no hu say real enye say aduane ye dada mo nti omo nyina na hu omo ahe ebi so wo ho a omo ba ba ka ho na ye be ye na nanyumre we hu ni life eni om betwetwe nkomo se de be ya hu say Adom TV yenye fake e life ene Adom lessons 9 lessons and carols oh baby nyansafo biensa no 3 mosquitoes me no na ya manfo nwanwa se sa afiwe no me ba ho ko yesu na ye be wo no eye me ni ni pa me ka ho aye hu say yes ensunuma bia pie ni yawo odefo no ntina de omu nhia me national theater and the 5:30 bia eastern region for me chiacha mu nyina menim se mo de mo ben mo fa ka ba me twen mo national theater 3 wise men yes 3 musketeers enyansafo miensa e wo se modi achede ne ba nti ye wu 25 an se wo yesu nti wo birthday pe memfa achede enko twen na nkrofo fa achede ne mara so ase nti ha ene ye di wu e ba bewie na ene nwumre mesi ampaya na wai wankasa wahu mensa nka ne bebre angaze bia medwama no wankasa we ni so feel gadochi wankasa wahu enti unyanya wo tikita ukodu gate na ma onhwegwa no anya bi wanhwa no anya bi enti enimonimu yi a unyanya ya udu Joy FM wa abusu eguo ko na koto udie na nwumre 5:30 sharp first show na ya shase 8:30 panya na second one na that was enti opa to ticket ni mienu nyina wo hwe first one wie na ayew fair bro so satanase second one ya shase a no asa hwe bia kan we no libi no laba wankasa weni so a eno no we say eye feeli gadochi bra na babehwe baby Jesus ho awo he 3 wise men de oka hu ya enye obi na beka cha say ho be ebutubutu ebi mpa na Mary nua na sister Sandy timomfa mani enchire honom ampaye a ebedwa itimansanka wo ticket na wo boss sponsor ye dunsan fufuo so eho ne hia me no nkule nu ho nsanfu papa de jai nkule no mu ya fa bi hia me ho na nsanfu papa me fa nenga me ase no aye ne so jai ene so ba ebe yiro adi me be kan bible bible na be kan wano easy me kama no akan bible amenga me ene wo betwen kakra ma wi en fa eva nsanfu nkonkon ye be call Freddy's kana phone ajusu na phone bia me so mama so say me phone screen na paint no om de om ya ade sorted ya so mo ba ho no mo nhia me mo fa phone screen nhia me Europe pharmaceuticals omo so asoyase me yam crash omo so de adro be hia me ye wo Adom ladies capsules okay ho de me ni ya le wo ma no de say wa oni ye wo CB men and women's capsules 2 Mirror Herbal Research and Clinic omo so ye ne ma bebre I mean research ya re bia how bia kona na e da so yanko bia unya dru hope ye the machine no ye we are on wato now housing to we mu nyina guso omo nyina boy Jesus is Lord and ye be we Yesu o ye be wo ne style ye ebi ko kro mu sika omo di abonte on person ye nti owia owo control damage control to do because in for pebre discuss chese no na ye ayecho ya samo ye mu ntwa so bibi heba Dr. Bibi omo nyina eba na go de doctor na go de na dia munim ne se na ya brefo na dwumadie no odi ho chia me na wo hwe na ya brefo kra microphone sa me bo me nsem hallelujah praise the Lord na ya brefo comedy ntime srawo bo modin abra na ya kra mic no enye obi na ebe ka cha sa wo ha no fi national theater na waje agro sa na ya de ompo na omfunu mu nyina wasere apai ai eno OPD pebiadi wo hwada na ya versus OPD ebe ye pakum me hwada nka won sem bebre hia me nam so me kan bible tema kunkum kan bible just say ene team no eye more a emu epinye sansa Adom TV de ya hwehwe dwumadie na ya hye ne che ebi mu de o mapampamu apa ya o se keke foso auto Christmas carols ebe iro ya mo ya ye ni ehu o sister Sandy pe kan bible na se keke foso to gospel dia enye hu enye hu and you from final words to Adom TV ahwefo a ehwe mo satan yo se na me kan dada na yedem ase mombra na momba ye na we so nya fe minim se mo ye dada mombra mba ye na we so nya fe ye hwe wenim se wo baba beta yichi na ya madwumde no aye fine nti ye twem awesome okay emze ye shas yache
ya hefo ye ni omu amoda anything no omo an omo kitekita ye mu ana ye edru bia ye we say number 1 onim Adom TV. Oh, yeah, Adom TV say number 1. Yes, say was. Ye was ye entina bibia ye we omoda roma. Ye say omo nyina den emra. Oh yes. Bibia kama. Oh yes. Na mi san sit time no so bi. First show 5 p.m. sharp to 7 p.m. Yeah, dey Ghana mine. Odu 5-1 kwa why late. No, ya was ascenso because essence say two shows no. Okay. Yeah, ascenso yeah the colors add infinity. O ka ticket ya 70 so be the second show the eba first show. And one some no essence say coded no coded with the colors no. Auto even say greener. You are only allowed to I'm going for the first show. Wow. Auto redder is for the second show, which starts at 8 p.m. to 10 p.m. But also, so bit of first show, now we late. Now oba second show, oba man room. Debbie. Oh, Debbie. Make one point you man traffic chain. I know dear. Yes, the best ashafo omo fan chain. But ya ene sa. Ya be happy because when say natural theater capacity. Ma kan sit no. Nti ya ene pepe. Okay. Nti uba be toso. Okay. Ya jaw ma uba be to bi dia so a e be happy. Okay. Nti na say uto first show ticket na na waba ntema waba hwe wade one ban ntema oba time oba bia na say oba go hwe you are allowed to go in. Okay. Now once our first show na wie no that ticket is destroyed, is cancelled. We don't want na we pay. Nani abusuafo Adom TV 9 lessons and carols and eba bekoso ene enwumre e won National Theatre. Sani I would say you know first show 5 p.m. second show 8 p.m. Udu 5-1 kwa late. Nana ya brefo any OPD and I AD Jumedi no chiame. Adom TV presenters abeke kind Bible soko ama out to work kombedo. Ama kunkum bagi omo kasa mo ne ubehu omo nyina e wo ho. Nti bo modien hia ye na yemu Yesu. Yen sure say yes nyankopon bi eye guy. Ahei ene de ene enkomo no twetwe no ebesie. Midin e the sister Sandy na me ye guy. Wish ya mo kroma eye boza to the nation. Macro.